Yeda wasi dare de nyina sa wogibre na ohwe Attention TV. Na enne ya ba sa ye besom wo no eye nsem a editie na edihwe. Esa ne nti besrew se wani guso a wohwie wo be hye ede ama wonua won soso atimi enya ensem a ye bekan ho echefa. Bidi do for Michael betimi afemi active angel offer me a beje osupa. Aha Attention TV. We shall say by any chance and what chance on this video we shall subscribe to Attention TV. Attention TV subscribe. O subscribe betimi like your videos ni bi. O betimi so do comment aba based on asema yatena hase na yaka. Jumedia when you guso a wo hwe eye enkwantanan asonsem na enkwantanan sem no edi sunsun nsem ade nsem wo hinta e wo abrabom ene edi bro ene nsem wo ebeka no edi tie etwa me husima be ba meyi eye bepanyi no ede a chewo sisie e komna sisie. Yakwa asa babio na maminka ehintasem ba ko binchew dwumadie a ye de brawi nimako aso yasene emam de dwumadie ebro eye Queenvasty Foundation. Queenvasty Foundation eye foundation a eye yem papa eye odifo akwasi entry ne yere eye Queenvasty so for my papa ni NGO a wate a o de support eye mobruhumfo ene wo mu ni bie sa foundation e do number betudwa na se wo pese wo be support foundation no na no mo ye nyame so dwuma na watimi afre wo na woni wo mo edi kasubom se oti wo baabi na wo hu baabi a wo mfa wo ayeye de e fa koma wo mo a wo mu eni bia misro baby a obetimi a trust na wonim se wo niema no de fa so a wo mo a opese wo mo nsaka no wo mo nsa beka no eye Queenvasty Foundation misro onama eniguase no obetimi afre wo na wo no medi nsa wo so na o ma kire ada o mbekwa koye foundation ene baby a opese wo koye foundation no Queenvasty Foundation e bekwa ko gina wa name aye presentation no e de ama e yenso so a Attention TV ye ni bekwa ko twa esa dia beto so dia ma ni wiase nyina hu se osuso de nyame aya ma no wani aso e da sese wagibre na yakọ aba enche bi beda eye bishop pani e beda ne di e dia chewo ne nsem a ye ba be boso no etimi e de ho komotwetwe aba na obetia eniema bebre wo ho a ye ya adwin enhyeda enkoso eniema bebre wo ho a ye ya adwin enhyeda enkoso eniema no ebi ne sen titiru ye nua ma no ene ye nua ma no ho komo ene ye ba bedi ye nua ma no eniema bebre wo ho a ya tu ne jeje mu ene ye bibiem ya kire nsem ni mu yie titiru ye sanitary pad tieni yie ye sanitary pad ekwan a ye dispose ye sanitary pads ho eniema etwase wo hu a wankasa wani ema so ena ye ba be e kan ho asem because we kan wo say Queenvasty Foundation ena so ye cinema ye de dwumadi ye kwantanan so nsem ye de ebro ye kwani ma odifo Eric Akwasi entry ye koma no akwaba odifo Eric Akwasi entry akwaba me da se ye ja na te sen nyame adom nyame gusu hira o hira me ogusu hira pa e de radiation. Na the last time I knew etwetwe nkomo na ye kan enkwala asem ema ekofa ho ma ekwan enkwala fa so enya yade ema wo de sanitary eye enkwala pampers no e de ye enfato ho enne ye nyamkura ne de ne so ade gura ye nua ma no wo mo ahusiesie mu abra se bi kafra wo mo abu wonsa
busumi bia no na ombu omu nsewi a omu wo ade a omu ede ekra omu ho aye fe sanitary pad no disposing no na no na me nkofo bebre kasa ewo internet so no mo yese kwan be so na memusa papa se kwan be so na omu so se de nkora yetimi efa wo mu sanitary mesum se sanitary pad wo ye fa omu pampers no na etimi fa so enya yare no ma no so no omu sa risks ne bia na etimi musa to baba bibi sa wo sa na yo me da so me chia TV na me chia adofo ahwe attention TV sure na efiri Ghana benchine ne abafa nyina ewiase nyina ehwe attention TV na me chiro bibi ahwe attention TV amen na me ka sen kwantana so nsam de muto sure because sunsum nsam deep sure entina ya trans enwumere no correct because ya trans enwumere ano otin na me chia Queen papa Queen University yeah Queen hima ba ko pe yeah na me chia me hima wo Parako Estate okay hima ogentina ha o de me wo fast for eba sa upo hima ba ko pe Queen fi ho ono tiki over ono okita Parako Estate na upo hima ba ko pe na mama nchia eba pa odifam ya Church of Pentecost papa nya me nchira the American say obofo we bisa asem kese pa erim se obabu ni sa na fim na aba no okay but ayobi su sika o jebe so obabu ni sa na fim na aba no enso ayobi sika wow shocking revelation yeah mama nchira o asofu binom eyusu pad ministers binom eyusu pad Archbishop binum eyusu pad edifo binum so eyusu pad a lot of people those are part of demonic Satan kingdom they value pad more sanitary pads yeah pad no say eye emono a omo koto no omo value ana say oba boya de oba nkasa nyankopon de materials bi na nyine oba not serious in anything. Well, oba nyame man ade nsia bi konson. O di trimode. Ahokere. Sikadie. Afefede. Anumude. Well, the true definition of a woman. Yeah, that makes sense. Owia na wasama be mabukutu do nanim. Okay. Enso no oba etese bosom okura ne ya obeyi wan kura ne ya omiyi wow this oba sika the 81 eno the 9th one oba dane ebia wodi ekono ho ase wodi ekọ echi 10 no your front bar said fear woman and save your life. The last one they have fear woman and save your life. Wow. Oh, eti man ankasano. Adentina baby a sabe. Oba bunisa sabe a buru sabe nyado mpelefo tie mo kwanche me. Sa hona na ba ma bukutodwe. Odi me dewo. Kwa dwe no pe. Debi. Sa hona oba betimi de abodua. Matipen. Sa hona oba be de be kesew. Sa hona ba mo wanya na ho pu bimbim. Ai sen keten achew. Oba ba ko pe no. Yeah. Oba de sato na ya sekra de bofom keke o de be kesew binyam. Waso ade a waye mi se woni madabu nkwase ade oba ntimi ntena wo da no da ibinyam. Ade kitwa yo the small Ghana map. She level for the generation oba ye generation. Okay. I won't try to aso na wo. Okay. Ya de oba ba ko be ba ko gudan yi mu a 1 year kwada e ba beto mu no. Se nyame ampa ye chewa obe produce sa. Igoba
or incubator. Okay. Or they offer batum 9 months on Zuina. Now watching out you, some for Frucotumobaji. Okay. So, until Onipa Piano, Opese, your life must be changed at your bar or your boafo. I wouldn't pabra. She said the definition of the woman, and if you can't overcome an abortion. Okay. What I say? Now, let's go back to the part, a small kind. A mabe nim sa nyamano. Nti Nyankopon hwe esa de me de tare kokoso e be hadwen. Ma me fa ko the secret place. Nso oba mfam so tikabru bi 7. Wa jeja na. 7 abru 7 jeja na. What was a mad e me permasem. Sure. Me a man in our president. Nobody has taken that thing from me. Sure. I cherish women. Yeah, sure. I respect women, yeah. and I care for women. Yeah. Shade. Ye pa da ye hunu. Ye woni pa bi o mo hye ni nsuo, o de gu nsuo mu. Na don no nom na ni sika ba. The waste blood wo ba ho na. Yeah. Did I say a waste but you be rich? E was ka fo bebra so we onyo ba pada in millions. Enti your maybe o abia we bleed ya ma be ma 120 min kono. What the cost? Obi wo kuku bi sini da mu a onya pad na ekotomu a ebe mo ba na chima entwada. So tasty. Enti wo de wonim what pad no oba mfa so kodu adwaye na sabe wabu ni nsa na waye fast din tema boma kofa ne pad abaso sisi hu adwaye ho a ne wanyi no o kodware a otimi yi shero mbra na refi nti obi opesu wura abako na da ho Ghana ye wo mo top pad ye wo both asofo any both timamfo the both mpanifo bi mo top pad waste part a rich part nkase waste rich part a bisika ebi shada ko hospital e man no wabu am nsa ye ntwam an wakoda hospital ye change am ho ye we people go there and buy it was a small young doctor within short time no a billionaire so a doctor or sacrifice people pad at the maybe no yiska sani akwa asawo dwanta excuse me to say pacha me sani akwa asawo dwanta asawo de beka say 15 cedis 15 cedis we share condom no ne dia now no da condom ne ya ne dia and the property ni legacy or cotton about 3,000 4,000 ti mema na wa ma je se mu de mu kwa asawo am fi se mu ya champion no mu nhwe nyansa because kwa sa sperm no ya sawo ni dia obi so jina ho auto eya no mo si omo me mfa pad condoms no enko na e bia ye go akoyo omo abo ne business no obi jina ho auto obi jina wo de minim daddy bia he has confessed but the babram one day now dey wo besu sure obi jina ho auto be man no claims ye wo gato bi wo Ghana ha ya Accra ha ya okwa ye din de bo Mark Asian Jonathan Mensah obi fi se match ne ye ko hwe ho asofo for back door e ko down ni asawo for da eje omo sanitary pad e de be e mo nyan kamade wudu wa beka se match ne ye Asian Mark Asian Juventus wan ai me wo me baby o ya adwuma ho ba me nya revelation fa no na ma ni chae e wo ha ya u wura nsa beka se bia gota bia chi na wafa e ye geto ababia na no ye na mo a o chia be se ahase do bi sa se o papa na dan we na se dan we mo so na o ken ya me na be ka chiro wow gent asofo nyina akọ asofo kukudam no ni asefo no mo kọ ho nti na di ni say the very day we see maso dem hwe bi see ya no see no me different from the one they have seen. Yeah. At times also ko bi aso so ko sinya pa ba obekọ na so fo no obedi atopa no omhwe po no nyina ho so e ho ni uyo ba be da sperm ni nya wo dia
Sana pad no so obo se hwe boys bi ni na mukitakita I say kia bi omo rubber o ana oba wura ofie omo sa pad they are business people omo sa pad ekoton obi so nyana na dwona no wa tie nsuo no wa make sacrifice amana spirit no worship no wa so amana sika tem into mana ebu omo nsa no they should learn, they should know how to handle themselves at least oba there wabu nsa wa chikire no wo chiro politin back black mo now they are shuffle no wakata so baby you say wabu say we na e sanitary pad yeah the best thing also here they say what they share politin back na chichire to form na de sha obi ehu to form e you profit ade na obi wo bia ni fie no oni what do you say compound no ya tally ho na ya 20 ho nyina Ghana ni nya sika na nkwasasem na odidi ore tosment gudu fi anything so what are if you nyina nti ne pan no we yi ya chichira to bola man no kra so hwe bola man fo kra yi bi koton bola man fo omo yi bi koton omo yi senti pad bi say o won tare on fi omo pese de fi say trash do e obi sika nti bola man kwa obi ebe bola m say oyi no we ato no oyi no rubber dem no mi ahwe say de no obi so e pes ka benya bi nti on pon no hwe na bola man fo ni mi enjoyment omo die yeah you say me be live luxurious life pa yeah pad na ma wanya ska awu jina ka no sa nti ufi say kan na onti ana no jina ho wo de anwum ni ko hwe no sport afọ boy class no di nchem onya part nti nega na man nyina no mu bleed mu entwa no that's the cause of the problem. Wow, the cause of the problem. Obi wa he onwu yo onyimo betne nsu okunu nsu be guni sa de treat enko onya kio obi onso ana enye nipa na afọ be spirit bi ehu ana odi ani boni ahwe na wato yare ato ase. Okay, because ahonhom pem ma pad na egu fom no ana one thing is obi say me shi e ma pad wo shi na u create problem ma ho e ka be ba ho say ka obi wo ho no so o se ne de e bi won timi dispose oni amana bi obetimi e de akwakosi nti ono no de ne say o ya wo twegya atu moja ye she no be the from a layman's perspective there eno na me ka say asofu bi shin de ye moto e de free powers me na me ka so some of the pastors among the fra they make it great spiritual demonic power. It is ye me say I was say oh she ide say me she say the be pardon me free me so et me say yen shi moja but asofo ni dijatu na she ane ya grani na mana say powder ya force one ya fra nyama na the reapetition ya the winsa am wonya demon powers e dey command nipa the same pad na any the control bi asofo ni atete o tekrama so nti sa pad no oye wie no tafre a o kasa usika na shey fo ba ko fa ba ya de anu ni nkosua akokwa da so no ne covers no on akokwa na hachi bo mu no ne konko eno I was so powerful sa de akokọ aise wa hachi awie na ayi da ho no very good eno kra na de yesusu o de yesusu mi ma na de sa no kra na bebre de ya yi o ye kwa sapo we heading o say we asase we mu do everybody ya forget I forget and for boys wow but I got so everybody forget for boys sa dia we na wo say obi ji ukuna o se na papa waji bi kutia bi ade aye ni nie listen carefully odi akukọ na wada so na obobo ne man ni konko no o ya ne powder obi anu ahoro na sekata de gusu na de gbaduane mama na di o timi mfiri ni chanta not amount of prayer o chire ne mo there be sabi be review wo not amount of prayer reveal ya obi susu enya wa pon de ko je o abi bibi ka hande manka yeah the wisdom na kasa sure yeah and to we are wine utimi ni ukunu ade se nyame bam now ti o tin suo the cause of your downfall is your part
man na slave queen man I was say me slave shade woni ma dey obi gifiri omo David akonfo ne awudifo atorofo akonfo ne abosomfo no okwa osu bu nsa point na wo hye ne bu nsa no fa bran fa ya de ma hwese ne tie ni okwa no konfo na hye point no o hye ne wi a no ama wakotonkum na de aba no de abo e friend nini sra de afra point no na wa hye no de ama wa fra nkum wo sra be ma hu o ntimi hye ne ho so ade bi kan enti nkora ne ma kwan se no mo ba se no Ghana ma adwuma mu die nu osa na pa odware a wasere nkum no enti onam si a wote yere unso abo wo so yes omo so mo ade efe no e no mo pa yes eti wo mo ho a uhu wo bi ado uhu ya to say ah wo dey the skin efe yeah